Қырым ве бутын турк дүниясынан белі маревчісі. Оджа, журналист ве жематыр бабы Исмаил Гаспринский доғғанына 170 ел толды. Бақчысырайдауынан қабры янында меджлис азалары, журналист ве жематыр баплары топлашып дуа оқыды. Гаспринский турк дүниясында бірінші қырым татар медиаджысы кібі белледір. Исмаил Гаспринский Бақчысырай райондаки Улусала көйінде дүнияға келді. О Воронеж ве Москвада арбишке огренгенне бақмадан Қырымға қайтып, Оджа олып чалышты. 1883 сенесі Гаспринский Қырым татар вясла мұсылманларының проблемалар аққында тариф етмек үшін Тіржіман газетасыны бастырып башлай. О Бақчысарайдан Японияға қадар популяр еді. Исмаил Гаспринскийнің газетасы бұтын турк дүниясыны бірлештірді. Оның тілде фікірді іште бірлік шиары бұл күнлерге қадар популярдыр. Ватандашларынан ишғал етілген Қырымда топрақлары чекіп алынмасы қанунсыз. Бұны Украина тышышлерін әзірлігінде қайдеттілер. Украина Қырымға қайтқан сон инсанларының топрақ ақлары тікленежек. Путин имзалаған ферманға көре мартының 20-ден Украина ватандашларына ишғал етілген Қырымда топрақ сайбы олмаға ясақтыр. Ферманға көре 25 муниципаль бөліктен 19-ында сыңырланулар көрсетілген. Истесналар Ахмеджи, Жанкой, Орқапы, Қарасубазар, Құрман районларында бар. Униан нешірінің мәліметіне көре 11 бен топрақ дамартысы Украина ватандашларына айеттір. Украина ватандашлары белгіленген вақыт девамында топрақны біревге сатып яда беріп олмаға етіштірмесе ишғалшылар махкемелері бұл топрақларына тұтып алacak екен. Сатып Русия бюджетini толдырacaklar. Это не только нарушение, грубое нарушение прав человека, потому что в протоколе к Европейской конвенции по правам человека сказано, что каждый человек имеет право мирно владеть собственностью. Там не указано, что можно дискриминировать на основании гражданина или не гражданина, или на основании этнического происхождения. И также это военное преступление, потому что то, что Россия делает с захватом собственности, независимо от того, это государственная собственность или частная собственность, если она не оправдана военной необходимостью, это военное преступление. Огиянаға қайттық дейлер. Ярмада жөнебіндекі Алиева қасабастан сакинлері топрақ ве евлерсіз қала біле. Ерлі сакинлерге топрақ ве евлеріні Русия қанунларына көре ресмелештірмеге рұқсет бермей екенлер. Советлер заманында бұл ерлерде Совет үкіметі ел басшыларының девлет дачалары ерлеші еді. Украина заманында Украин олигархларының язлық евлері. Қырымна Русия запт еткен сон бұл ерлеріні ФСБ ве ФСО қызметлері бегенген. ФСО бұл Русия президентіні қоруған қорымдыр. Русия президентіні қоруғанлар ерлі сакинлерінен махкемелеші екен. 6 инсан шымда Европа инсан ақлары махкемесінің қарарыны беклемекте. Русия весиқалары олмағаны үшін сакинлер өзевлеріні не сатып, не де біревге бақшыш етіп ола. Бұне бербер сакинлерге деңізге түшкен елына қапатқанлар орманға кірішісе ясақ екен. Для нас вот до туда чертова лестница и до гор охраняемая зона, не территория, а зона, как в тюрьме. Мне, пожилому человеку, окунуться в море, мне надо ехать или в Форос, или куда еще там? Кострополь, Жуковка. Это значит, мне 5 километров спуститься до трассы и по трассе еще куда-то. А раньше мы спускались прямо вот отсюда и к морю. Я пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. То мне прокололи, спустили шины и наплевали на капот семечек. Когда я колеса накачал, я приехал, меня уже ждали с распростертыми объятиями и объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался типа. А в том году женщину при выходе с чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей. За неправильную парковку или за что? За посещение леса. А я же говорю, так это ж туристическая официальная стропа. Как же на ней можно штрафовать? Упорно разговоры на бытовом уровне, вплоть до того, что говорят, зачем вы делаете ремонт в квартире? Не надо делать ремонт в квартире, потому что вас скоро будут отсюда отселять. Здесь 90% пенсионеры. Не продать, не завещать, не подарить. А почему я не могу продать и куда-то переехать? А за что я голосовал за Россию здесь? В 2014 году у госрегистратора на двери висела бумажка, на которой большими буквами написано, что украинские документы считаются бессрочными. Но если они бессрочные, так а почему не дается российское право собственности?
Ишгалжилер махкемесі сияси мабус Реза Умеровны номер арқадашы Севильяға Тенбиелев чықарды. О терроризмде қабатланып, махкем етілген Ақайы ве қайнатасына қаршы басқа тоқтатылмасы талабынен бір кішілік наразылық кечірген еді. Ишгалжилер есе оны карантин сыңырлануларына бозды деп қабатлады. Кеченлері Жанкойнын Ишгалжилер махкемесі протоколны бақып, қанунсыз әрекетлер көрмейіп даваны қапатты. Ама протоколны тізген полис хадима бұны шикайет етіп, дава ғайрыдан бақылмасына исрар еткен. Махкеме девамында қадынға низбетен мемори протокол тізген полис хадима сорғудан кечірілген. Бұл сефер махкемеджі Тенбиелев шығарған. Махкеме ашық режимде кечірілгенне бақмадан қол тұтмаға келген инсанларны махкеме салонына кечірмегенлер. Я вышла мирным путем высказаться и доказать общественно, что за что на сегодняшний день забирают ребят. Нашим родным и близким, которые находятся в российских и крымских СИЗО, в тюрьмах, грозит нереально большие сроки. И хочется донести до общественности о том, что несправедливо решение выносится в судах, и так как на сегодняшний день могут оказаться разбитые семьи, и дети будут лишены отцовской любви, ласки и опоры. Кечкен күндевамында Украинада 7893 инсанда коронавирус хасталығы белгіленді. 2993 хаста түзелген. 157 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Украина сағылық Назер Максим Степанов вакцинацияның екінші басамағы башланды деп хабар етті. Ашлама яптырмақ мүмкін олған мобиль бригадаларға да 500 стационар ноқталарда қошылажақ деді. Бұл басамақта қоранта екімлеріне ашлама япылажақ. Мартынан соңки күнлері ичтимai қызметшілер ве 80 яшындан бұйық олған инсанлар вакцинацияға давет етілежектір. Вакцинацияның кележек партия салынмасының проблемалар ола білет. Чүнки шirketlер вакциналарынан кереклі миқтарыны ішлеп шығарып етіштірмей. Міністерство охорони здоров'я також продовжує планову діяльність напрямку отримання додаткових партій вакцин згідно і заключених контрактів, які є у Міністерства охорони здоров'я, і згідно глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна. Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. Ишгал етілген Қырымда COVID-19 хасталығы 89 инсанда белгіленген. 6 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишгалжілерінің ресми статистикасыдыр. Украина шарқындаки жебеде кенеде ғайыплар. Жұма ертесі күні 25 яшында олған деңіз пиядежесі Андрей Грабара елак олды. 36-й бригада тұрған позицияларны ишгалжилер 120 калибрлы майынларнен ұжым еткен. Донец жеварындаки Шумай қасабасы янында душман нишанжысы Кирилл Быковскийны атып өлдірген. Кечкен күндевімінде 4 душман атышуы қайдетілген. Азақ денізі ялысында тұрған Украина арбелері позициялары 82 калибрлы майнларнен ұжым етілген. З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.